Амансыздар урматтуу мекендештер, бүгүн күнгө 13 июнь, Москва шаары, аэропорт Шереметьево. Москва Ош багыты боюнча биринчи чартер рейс. Tamam, beri al. Değil işte, beri al. Все. Bakalım, öt. Bir dakika, tez öt. Бүгін Москва Ош бағыты бойынша рейс, чартер рейс. Жалаң аял кишилер, бойында барлар, колдорунда балдар барлар. Вот ушундай. Буйруса. Adını turası makulu, Yedi tartışıldı, suikası makulu. Урматтуу туугандар, мекендештер, элчибиз Аликбек Жашокулчу өзү келди азыр мына сиздер менен ушу бүгүнкү тарыхый күндө жакшы бир узатып коеюн депчи. Бүгүн Москва Ош багыты боюнча чартер рейс уюшулган, билесиңер. Ошон үчүн бир-эки жакшы сөздөр менен бир жакшы бир бата берип, жакшы бир узатып коелу деп келип отурушат. Урматтуу туугандар, бир 5 мүнөткө көңүл буруп кала. Угулбай жаткан болсо жакына келе. Аны эмесе сөз кезеги Аликбек Жашокулчу сизде. Рахмат. Урматтуу биздин кыздарыбыз, эжелерибиз, апаларыбыз. Бүгүнкү тарыхый нерсе болуп атат. Ошко биринчи женский рейс болот. Бул биздин президентибиз Сооронбай Садыкович Жээнбековдун тапшырмасы боюнча элчилик Россиянын бийлиги менен, авиация менен, Ички иштер министри менен сүйлөшүп атып, сиздерге чоң самолет алып берди. Билесиңер, Ошко 176 орундук эле уччу. Эми 196 орундук чоң самолет көтөрүп атабыз сиздер үчүн. Баягы эле эң негизи бул символдук мен дагы айтып кетейин. Мына ымыркай балдарыбыз, кош бойлуу биздин кыздарыбыз, келиндерибиз Кыргызстандын келечегин алып баратасыңар Бишкекке. Биздин балдарыбызды кыргыз элин намысын өйдө көтөрүп, кыргыз элин келечегин алып баратасыңар. Ошол себептен сиздерге баарыңарга ден соолук, өзгөчө кош бойлууларга аман эсен көз жарып алгыла. Биздин балдарыбыз бактылуу таалайлуу болуп, элибиз тынчтык болуп, жоллор ачык болуп, ар дайым Кудай колдоп, жакшы кыргыздын баягы сыймыктана турган биздин балдарыбыз, кыздарыбыз болсун келечекче. Ата-энесин, туугандардын сыймыктанган, жалпы күнүнө сыймыкталган, ата-энесин баккан, жакшы караган, ыймандуу кыздар болот. Сиздерге болсо ар бир күнөөдө бактылуу, таалайлуу болууга, аманчылык болсун, аман эсен барбы. Анан дагы мен батага сиздерге бата берип коеюн сиздерге. Кудай баарыңарды колдоп, кыргыз элин колдоп, аманчылык болуп, ырыскы берекелүү болуп, элибиз тынч жашап, мамлекетибиз өнүгүп өсүп, ушул жерде турган биздин кыздарыбыз, келиндерибиз, апаларыбыз бактылуу болуп, эркектер менен сыймыктанып, уулдар менен сыймыктанып, кыздар менен сыймыктанып, ар дайым ушундай жакшы маанайда болуп, аман эсен баргыла Кыргызстаныбызга. Амин. Чоң рахмат. Урматтуу туугандар, мекендештер,
Elçimiz Alik Bey Ceşoğlu özü geldi aslında. Sizler bilen şu bugünkü tarihi günde жақсы bir uzatып koyun demişti. Bugün Moskva Oğuz bağıtı boyunca çatır şey uyuşulgan diyesine. Oşon üçün bir-iki жақсы сөздер менен bir жақсы bir bata verip, жақсы bir uzatып koyun деп келіп отырышат. Урматтуу ата, 5 минутқа көңіліңіз бола. Уңубай жатқан болса жақына келді. Анемезе сөз кезегі Alik Bey Ceşoğlu sizde. Rahmat. Hurmatlı bizden kızlarımız, ecelerimiz, apalarımız bugünkü tarihi nersi boladı? Oşko birinci Renski reis boladı. Bu bizden prezidentimiz Soronbay Saripovich Jeenbekov'un tapşırması boyunca elçilik Rusya'nın bilgi menen, aviasiya menen, Tышкы иштер министрлиги менен сүйлөшүп атып, sizlerge çoğ samolyot alıp verdi. Bilesiniz, Oşko 176 orunduk ele uçtu. Emi 196 orunduk çoğ samolyot götürüp atabı sizler için. Bayağı ele en negizgi bu simvolduk men dagы aytıp keteyin. Mına ымыркай балдарыбыз, koş boylu bizden kızlarımız, gelinlerimiz, sizler Kırgızstan'ın geleceğin alıp baratasınlar Bişkek'e. Bizden baldarımızdı. Kırgız elin namızını öyle götürüp, Kırgız elin geleceğin alıp baratasınlar. Oşol sebepten sizlerge bağrınarga densoğluk, özgöçe koş boylularga aman esen göz jarıp algıla. Bizden baldarımız Vaktlı talaylı olup, elimizde tınçlık bolup, yollar açık bolup, ardayım Kuday koldup, жақсы Kırgız'ın bayağı sıymıktana turgan bizden baldarımız, uğul kızlarımız bolsun gelecekte. Atanesin, bir tuğanların sıymıktangan, jalpı Kırgız el sıymıktangan, atanesin bakkan, жақсы қараған, imandu Kırgız jigitleri kızları olsun. Her bir üylöde baktlı, talaylı bolgula, amançılık bolsun, жақсылық bolsun. Aman esen bargıla. Anan dağı men sizlerge bata verip koyun sizlerge. Kuday barыңарды қолдап, Kırgız elin қолдап, amançılık bolup, ırıskı berekeli bolup, elimiz tınç yaşap, mamleketimiz önüge ösüp, uş yerde turgan bizden kızlarımız, gelinlerimiz, apalarımız baktlı olup, erkekler menen sıymıktanıp, uğullar menen sıymıktanıp, arda жақсы manayda olup, aman esen bargıla. Amin. Allah. Rahmat, жақсы maqsad. Ақ жол, весело,